Harmony kandi first born abana b'umukore baha nizagwa nabo obedoringa. Yes, kamaze kusima ruhanga watuseze shaha tukiri abahurire muzehe tahurire konkitwe tukihurire ejo neco kusimira ruhanga kandi ngaruka musima abo kubarayetaje hano buhoro mukija mugayika hanje kandi mukatwatira muzehi amazina geni bya ruhanga Amon abira ryo muntu uri kutina ruhanga umuburizi wenjiri kandi abira ryo muzire uri kureberera family ye yabira tuyinire rukundo abe natureberera je muzehi no muntu ubiratakare mwaka kutushashira school fees twena ko kuturi hano nyowe akashomesa na za university jona achievement ya man ubwo mwishina we ya college gwa civil engineering nabandi nabo bashomere ibindi bitabo then twino gwana buto obusigiro twatujya abana mwenda bari umwaka fatwa turi 10 ubwana ubwisho buto buroho nobo bwa bukijyo mu primary bwa P7 bwa P60 kandi akani ko kabucura kakaryo mu cyo kubanza then ogogu ajyo mu senior ya kana ubwo ajyo mu senior ya kabiri. So niko turi hati ubuntu aramuzeyo mu irwariro akagwire shoka atine kagamba atakuye musarurimi muntu ndagize na chance yo kugira ngo ngambe nawe mpurire ne kigambo ceye ne kinakimwe ninga ngumpure nangwe kigambo cya mwero habire ahwireho ibiro kabishatu mperize kugamba na wasimu then kuna bintu yaho banterera ngo muzeyi bamushanga mu rutoki agwire just umuntu akana arabaho yashanga muzeyi agwire shoka mu rutoki akagire kora ayi mu kirarije ayi n'amagara marunje n'abamwe bakabagambire nawe izoberi then kuba mu gisa ayirwari rero ryo mu stage bamucebera bagira ngo high blood pressure ngo pressure yatemba abageza gukora ubwicabo konka muzehe mbera yanga kuhinduka muzeyi namwirukiza ari mbara referral hospital ona mukize mbarara bamucebera bagira ngo ayine mu stroke stroke amwe n'urubajuru rumwe nguruka rufire urundi ruhurire ekiyabera kora wajasta kagumana atira kasayini ko rukum akata kugamba ururima rurumire wena ibifuzi bamutekamu ibyo kuriramo munyindo naho sheshera bwasheshire bakbane bantu memibazi bamucebera nangwa aba doctor bagezaho kubahirize banyohereza mayanja hospital ne shangwa mbarara ngo umutwaro mu CT scan necoma cyo kucebera hati nija nateraho Mr. Agre. In fact Agre mu mutero mu ngaro mushijo gwa mberiro na Rogers Mani mu kintu cyentambura akagenderanye twabera hamwe Rogers Mani na Benone Kagurusi abantu bakambika ho mu irwariro no barebera mu nonge mbera ya muzehe imbararo ko yabire kuna mukizama yanja bamucebera bati umuzehe tayine shaga manage name ubabire ni bamu processing aho bakumukoraho hawakire kace bajanga umuzehe takine amagara. So aho amagara ga muzehe nho gakomere twajezaho twamureta kunu konka muzehe abayo muntu murunji kandi tindacwere ruhango rubanje ngabo bwaki ngo muzehe yafira abafire nibinji tubo kubanza nyina masiko nguruhanga umukize aha leve yabirariho nano kwatureberire nano kumwita izobe ryo kuhumura ruhanga wabirayine shonga ruhanga ni warukwa kandi akagira ki konka ware yitu ya itwenka bana noreba tukapuzire munonge kiriyaho aba bana ne mubare babona ko bakwingana hati nyowe kimbandize kubanza nayibuzaho nti amisho gona garyarinye nahurira nagira mu akubako ababona muzabe naba managing muzehe no muntabire nakukorera buri kimwe ekiwayitaga kinde cyo wakunda be nakukorera
ubumwe mbere nyabuza muzehe kinteshe nachikora na makumu mushanshu na mwenda ukuratana kwebyo kuzika bafu impapuro 226 na mwenda mu kitabo cyangwa cyo kushaba ukuratana kwebyo kuzika bafu mukama witu Yesu akajya ati ninye kuzuka n'amagara urukunchiriza no buyakfa rya buhurire no muntu we n'uruho burire kandi urukunchiriza tarife biro byona niyimanya ko umucunguzi wanje abaho kandi ukariyemerera hansa hamuheru mbere kwanje kugurwa gwamaze go gutyo gwanyuma ndiyare baranganta gwine ubundi yerebera nyenka erisho ryanje ritari yo ndeisho arikamwetegereza tutarariesire kintu munsi kandi turi kubasa kwiha mu kintu mukama kampa mbuye nabinyihireho izina rya mukama risimwe twaza kuruza muna zaburi impapuro nizo zimwe 229 ne ya 39 neza kushoma umushororongo mugaraka mugundi abine bitabiye kushaba kagira nti ngarede ntwarze yanje ndetse kushisha n'ururimi rwanje nabona makechiteta nachurera cyabure cyangasira kuganya kwanje kwa yongera mutima kwanje kwa bugoma muro kuna teka kekire wayaka managenome mukama manyiso muheru rwanje ndobona kubwebero byanje kuburi kwingana amanyise kunyo ko ujuba reba uhiriwe biro byanje ko bitabice nemyaka mumisho gawe mu muntu wena no yakubagumira ata no mwiso uzimazi mu muntu we nagenda nike kimenyamenye uzima bahendekera usha umuntu asangurize ibintu byanseje atari kumanyura bitwara bitekereze ki amasiko ganje bwona kari hariwe onshire byo kushisha byanje byona mpanamire tunagira cyo kugamba abo kuba niwe kikozire unyengo ne yawe abo kubempiza bazanyita umusaza kushisha umara mu kimwe buruji tubigira umuntu no kumiso ai mukama urokushaba kwanje uteje kutaka kwanje utesizo korera kwanje ariwe ndumvikana nkabata turi kuri tobona unjerere mbabazi mbone kugaruka mamani takarugira kubura nsa cyabishe bona n'umwana n'umuyere kwera okushaba kiro mukutandika naturi kwe kiri kandi kwe kiriba ibiro byona amena katushitame ahabwe cheka n'amazima n'amagara imitima yanyu itarishibirwa mwikizere hanga nanye munkirize omunju yakata harimo imyanya mingi yo kuturamo
kuri kitari kityo nkabagambire hati neza kubashemereza omwanya kandi ko ndabe neza kubashemereza omwanya ndyagaruka aha mbatware yindi uko yindi ni mu miri yo mwatura kandi eyindi kuza omuhanda ni mugumanya. Tomasi yambuza ati mukama wanje katari kama iyo rukuza omuhanda ntugumanya tuta. Yesu yamugambira ati ninye muhanda n'amazima n'amagara tarowe jaharishe bona atarabiro muri kuri mwamanyire na tata nawe mukamumanye okurwa hati ni mumanya kandi mwamureba. Filipo yamugira ati mukama wanje turekishe bona eco nikitumara. Yesu yamubuza ati Filipo eyi nakaturaniwe tukamanyaga ondebire biri arebirisha bona nenje kiri kushaba isoti utorekishe bona tori kwikiriza kuri yo muri tata kandi na tata kwa ryo murinye ibigambo ibimbagambira tingiye tuma kureka tata uryo murinye niwakora imirimo ye munyikirize kuri yo muri tata na tata kwa ryo murinye narishi munyikirize ahabwe imirimo yonka uzimazima nimbagambira nti urukunyikiriza imirimo y'inkora nawe aryagikora kandi aryakora iri kukire yanje ubuhango ahabwo kubanyowe ningenda hari tata kandi cyona icyumushaka mu izina ryanje ndyakikora ishabona abone kwimsuga umwana ko murishabe kintu cyona mu izina ryanje ndyakikora cyeka cyagarukira aha tomote tendereza sore mwana bandiga somo sano Yesa simwe mwenu twaza kwakira bakagambirizi bagumiza mu batwarumisha se ubani babikoze sa ebimuri byanyu twabikiriza abana mu bitekeho abana bo mugenzi ebimuri nanisha akuba nayanga kibasa kundetera ubuzibu niza kwikiriza ebimuri ebyo mbikoze se aka konka ebahasa eshahiji niyo turiyo tukozesa nk'ekimuri kandi ebimuri ebyo nanisha ebimuri ebyo bikozesebwe abana b'omugenzi hamwe na nyatuferwa abandi reka tukozese bahasa konko wakwayije nacyo kiguzire owiza nacyo aripotingo wawe atamara gakitaho tutamukirize so atunga urusya ku rwawe nango wanje konka turiyo tukozesa bahasa kare tora umuceka kare katugenda mu misho omara kamarongi cyatwaya n'ibimuri tugenda porampora kimuri cyo kubanza ikimuri cyo kubanza na nyatuferwa ikimuri cyo kubanza n'icya nyatuferwa umukozi w'umugenzi umukozi w'umugenzi akandi kagiye munonga umwaka maruzi parambera nanga kake kake kandi amara kagoganuzire kukira kutavuga mwenanga itakumagamba ki mwenabo ekimuri cyo mu mugenzi nicucu irimo yabo twakurasiyaho ekimuri cy'abana be abana b'omugenzi ningira mwabisotingire abojo n'abishiki mwije muto ikimuri abishiki n'abojo abana b'omugenzi mwe nari murabe muri tugende mu misho Yesu yacungwire abana be mwije abana b'omugenzi abojo n'abishiki parakora
nabo abahereze imirimo yabo kandi n'embahasa wabo jine nayo nogusigaho aho abari kurataho abari kurataho nitwenda bishento na bishenkazi katubanze bishento ari murabe muri muje mpora bishento abana bo mugenzi babo bandi ngo nibwo maragane mwebahe okusibura tata witu bishento bishenkazi bishento tubariyo kandi bishenkazi kahumura bakahumura yetabandi yabo bishento bababura twataho bishenkazi arai yegereze ishento ariyo nabija bishento mbababija kuza kusasira ngomwana kufunga kubundi baba bari hari bishento rambaye bariyo nabija nimuza kusasira ahabwa umwanya kufunda ni babo bishento na bishento muzire nyuma yabo mbora kuburika tutawumi bishento barwa bishekazi nikimanya ngo nimbasa kuba mu rwayo ngosa burije mbora bishekazi ni imwe bishekazi mwereze umukono w'imurikire yetabandi okay wakwe banyeto banyene muriramo abari kumwekanya kweto impurira impurira diyorangora yabaze wireho wetuzayo abakari murabe muri abinjira muri hihe abishemwa mutoho muhanda za saideji mutoho muhanda abakwe b'umugenzi abakwe katubakire abakwe b'umugenzi abakwe b'umugenzi murindaniro abakwe abo n'abantu bakuru nandisha abarusa muri kurangora mutoho ikimuri cyanyu muhende mutoho ikimuri cyanyu obe bahasa nk'ekimuri ekimuri abe mwinaho mukikoze se mwebare munonga abandi abandi ni nyenda abijukuru abishukuru b'umugenzi abakamwana b'umugenzi uko bamaze obumwana bw'endega omusayi onazuza ebazanyo omukozi aleluya mwenu twaza kuzaha kutonzera kandi twatwikiriza inene kanisa ngo turahite kutonzera omuzinda rumureke guhanisasa okira obuzuzi abayo ushemo kwakakurra timu mwenu narakakore ko cyenda kurugera mu kiti yaja nkabuzuzi mwenu twaza kuzaha buzuzi aza ngo buzuzi ko burahibwa umuntu undi atakabugarukamo aza koko buryo misho ga kanono no kumuyigendesereze na utomu disciplinary nchaka no regire kizubu mwenu atogu twicazana ngo ashome kondone se message zaza kiraha aza nabwo twikirizana ngo ashome bikuri birumu atakaza kuza nka
twira umuntu ko kureba nogire nshobora nogire gondole se message shema shame terepeta amazina ndi Innocent atwijukire Amoni kandi ndi first born abana bo mukureba aha nizarwa nabo obedoringa yes kamaze kusima ruhanga watuseze shaha tukiri abahurire muzehe tahurire konkitwe tukihurire eco neco kusimira ruhanga kandi ngaruka musima abo kubara yetaje hano buhoro mukija mugayika hanje kandi mukatwatiraho muzehi amazina geni bya ruhanga Amoni abira ryo muntu uri kutina ruhanga umuburizi wenjiri kandi abira ryo muzire uri kureberera family ye abira tuyinira rukundo abe natureberera je muzehi no muntu ubira takaremwa gakutushashira school fees twena ko kuturi hano nyowe akashomesa na za university jona achievement ya man ubwo mwishina we ya college gwa civil engineering nabandi nabo bashomere ibindi bitabo then twino gwana buto obusigiro twatujya abana mwenda bari umwaka fatware turi 10 ubwisho buto buroho nobo bwa bukijyo mu primary bwa P7 bwa P60 kandi akani ko kabucura kakaryo mu cyo kubanza then ogogu ajyo mu senior ya kana ubwo ajyo mu senior ya kabiri so niko turi hati ubuntu aramuzeyo mu irwariro akagwire shoka atine kagamba atakuye musarurimi muntu ndagize na chance yo kugira ngo ngambe nawe mpurire ne kigambo cye neki na kimwe ninga ngumpure nangwe kigambo cya mwe ruhabire ahwireho ibiro kabishatu mpereze kugamba na wasimu then kuna bintu yaho banterera ngo muzeyi bamushanga mu rutoki agwire just umuntu akana arabaho yashanga muzeyi agwire shoka mu rutoki akagire kora ayi mu kirarije ayi n'amagara marunje n'abamwe bakabagambire nawe izoberi then kuba mu gisa ayirwari rero ryo mu stage bamucebera bagira ngo high blood pressure ngo pressure yatemba abageza gukora ubwicabo konka muzehe mbera yanga kuhinduka muzeyi namwirukiza ari mbarara rifaro hospital ona mukize mbarara bamucebera bagira ngo ayine mu stroke stroke amwe n'urubajuru rumwe nguruka rufire urundi ruhurire ekiyabera kora wajasta kagumana atira kasayini ko rukum akata kugamba ururima rurumire wena ibifuzi bamutekamu ibyo kuriramo munyindo naho sheshera bwasheshire bakbane bantu memibazi bamucebera nangwa aba doctor bagezaho kubahirize banyohereza ha mayanja hospital ne shangwa mbarara ngo umutwaro mu CT scan necoma cyo kucebera hati nija nateraho Mr. Agre in fact Agre mu mutero mu ngaro mushijo gwa mberiro na Rogers Mani mu kintu cyentambura akagenderanye twabera hamwe Rogers Mani na benone kagurusi abantu bakambikaho mu irwariro no barebera mu nonge mbera ya muzehe imbararo ko yabire kuna mukizama yanja bamucebera bati umuzehe tayine shaga manage name ubabire ni bamu processingaho bakumukoraho hawakire kace bajanga umuzehe takine amagara so aho amagara ga muzehe nho gakomere twagezaho twamureta kunu konka muzehe abayo muntu murungi kandi tindacwere ruhango rubanje ngabwaki ngo muzehe yafira bafire nibingi tubo kubanza nyina masiko nguruhanga umukize aha leve yabirariho nano kwatureberire nano kumwita izobe ryo kuhumura ruhanga wabirayine shonga ruhanga ni warukwa kandi akagira ki konka ware yitu ya itwenka bana noreba tukapuzire munonge kiriyaho aba bana ne mubare babona ko bakwingana
hati nyowe chimbandize kubanza nayibuzaho nti amishogona garyarinye nahurira nagira mu akubako ababona muzabe naba managing muzehe no muntabire nakukorera buri kimwe ekiwayitaga kinte cyo wakunda be nakukorera ubumwe mbere nyebuza muzehe kinte cyo nakikora kino mwaro birata supporting hano twena ko kumutureba abe natwera buri kimwe kitwetaga umwe mbere nyebuza muzehe isente naziya ninga muzehe ibijyayo natkorera nabibasata hari bambe bimwe bitubire twirine nyowe nawe konka fire ntamurebire bambe ntamuhurire ngunganireho nawe ibyo byo natinkumanya konka nishaba muteko mushara zanyu mutushabire ruhanga atwe umutima gwo kugumisiriza kandi kinda tugumye ebimwe bora ruhanga ni mushabaga mana gumuzehabira yine agamwa gantereke no mubojo batahi banje hano nangwa nababishi ekinte cyumuzabe nabasa gukora mutushabire nitwe tubase kukikora kandi bana mwe ba brothers and sisters nimbashaba rukundo mureke tukundane mureke twatanise ageterine nigo gati gufa mureke twatanise kandi muhurire mwenu mutadinira munonga ruhanga naza kutureberera mureke kutina ebigambo eby'abantu bayone bagamba ebigambo nyobe nahurire ni byinshi abamwese manyimba bakanga kumuteka manyankaro bajuba muteko mwigwariro kuri bamutire nkakuriya ebintu nkebyo umubishaka ngo ninga bakamuto mu bafumu ngo bakanga kumutayo ngo muzabira tarata ona ninyebuza abatakufa bona n'abakuba bagiro mu bafumu wazo mu bafumu tokufa so abantu abo batanje kugambe ibyo ngo mayanga family yaho kunka mu mutabitine ibyo ruhanga ari nitwe ruhanga akatumanya tutakazigwe na Bible ne kigamba God knew you before you were born utabitaka munda ya mama ruhanga kaya tumanyire mbwenu mugira mane ruhanga naza kubari nitwe kandi aba bantu bona mutagira ngo ne batwanga in fact nyowe tinkumanya hari umuntu uri kutwanga we kimuza mutima abo kubita tine shonga kandi uri kutwanga ni kushabotandiko tukundi mutandika mutukunde tine shonga nimwe hayine uburumba buri mu ubwobwe nabwo twabuzika bukomaho twabuzika mu izina rya Yesu mutukunde mutugire rukundo kandi tururede gukora nimwe mutukunde abunda shobye nyowe kanye na n'abana babareba umusoso yatayito kareba hine shinde cyabashobi please reka kumwirukaho ukamutwariza kubi ningo kamuharana mwete umwe advice ningo muhabure na yahitaga kanto kareriwe n'ukabasa watakabasa please kamukorere akatabo kamuburira twina abantu abakubasa kuyamba hati ngakakana umwe nikabasa gutangambira nk'ikinde kikakwenda cyonyine konkiwe ko muntu no wasakoze samisho gawarebe ngakakana akaniketaga kineje abo kubanyo umwe nimba ntaro nanye nimba njokwe umukurundo kunabo mfuno bu contract bitongore umwe korayo namwe nisimbe kitongore cya hijira cyatuzikisane mitwari 15 ne kumina ne kitongore nikibera na kibara refugee settlement nikikorane mpunje mwenu omukwe yoko nayinza kuba ningezaho nko mwana mukuru muka karuhanga ukunabera Kampala n'abayine mirimo yakora tubere abana bit Franka niwe yina karima gukora aba bana aba pesh niwe yino murimo gukora nawe guna nticha byamukama Grace said na nabandi mwena abakijyo mushomero mureke tubabere please nimwe ngabataka mukwatanise nitwe mutobo abuzima yo kwatanisa no muntu kugira ngo ninga kuberaho umuntu kugira ngo no kwata sente kasho shabire ba reverend baseba dikoni mwena ba church leaders mutshabire nteta gashara imyanya imwe tukuberamo inenjero yo kutini samu ukashanga iwe weka umwe wayenda kutaratara banakutoro kunuko ukamutshabire ruhanga agumena atore ko muhando gukira kandi kindi nyimba sima ntine bugarukire mwe bare kuyija ejini rukundo ya mani eje mitwera hano waza kujibara ne mitwe mihango mnonga ne mitwe nyingi konka kimwe akora ncoreka rukundo kuri zitenti twasta n'intebe twasta ukashanga ngo zijire busha ejo cyane coreke kishane kindi konka ati ni cyanyoreka ngo tata amwe bya ruhanga birajyo umuntu w'abantu kandi ibinji ni basa butabigamba
konka Ruhanga we nabimanya tindamugambi ucamani cyangwa gatatabira ryo muntu uri kutina Ruhanga uri kurebera abana beye nyowe tatabira ryo mwe ahari ba modo abena sto mu family atwegesa abera takoma mu kanisa wonka umufamily atwegesa ni batwaza bati nabati atwegese dini akatukurizo mu dini abuwa waburamu agereke yakuyamba haza nimwe nitwitaga mu babazire bitu tutaba abafuzi reka obufuzi ribe izina mu babazire bitu nabo nkusinga myaka nabakucire myaka nabo tupingana mu babazire bitu nabashaba tikwe mu babazire bitu kandi ahandi ni nsima mwe nabatuberaho abebemezi ba gavumenti banywani banje abanyari banje kurugana kivare abumbire nikora nabo ningabe bitongore bindi nimubasa kubiraho abantu babura 6 babura okustama konka binji badyo kwenyuma na remoto kazabu zipangiruko konka mwebare mwena nimba sima Ruhanga abaho mugisha abagarura yo buhoro konka mugumize muno mugiraki ni mutishabira then muzehi yasiga abakamwana bashatu mwimuke muhubira abantu icyo cyanyeba ondijara ondijo inaho yaza mwebare mnonga muzehi mukama akwe cumuro kirungi muzehi nimanya oryo mwigureze sha may your soul rest in eternal peace. ukuntu kwata ukwetegurira aharazi ni mayango yazo mwiguru taro Ruhango oyaherire oyahimbise kwiha tukiriyo munda katuzara tureba ayigwire Bible no yakubaye n'ikibi cyukushaki konka ninteganya mutakindi men Ruhanga yakira moyo gwa tata gwakire ni mayango rwohurire kandi noza kuba nicyo abakasi abamazazi union mwebare kumana mawe na nabanyacaro mwe n'abanyacaro bitu mwebare kutuberera amazina mayinto turi abanyacaro twena tukazaruwo no butakubantu zokwe tukaza konka kono jya mutatabira Sudani ninga Dubai nabo bantu bamuzika mwe tena turi abanyacaro no manya owiro wigite umutwa kushanga umutarifane agiraki ngo kuno munyacaro kandi ogo wakigamba umwe nawo nazaro umucyaro mwe tena turi abanyacaro takajya nabajoga kandi nanagamba kubina bo musasire kare nyongera kugumya mama bamwita Kevita ari abanyacamusoni bambe nareba mwisha binji kandi no tinkubasa kujya mumwemerera kuba hihi binji n'abanyacamusoni mwene mwebare kumukumya mwebare kama bahamuje mama guma tagamba Obed bakuru banje nimbashaba nimbeshengereza mureka tuba umuntu omwe kandi nabato banje arbatore ija Arbat omwana ogo mukureba tatabire namungambira nima yango munda namukunda nkasente kokaze namugira ati mwana wanje jiroti ago butese bwinji atwara muke byo kuzana mwene sebo hatobire nakutesa hatitachiriho ora ebyo beno okora ebyo kubetinga ebyo kuvuga pichoka zo kunoko manya natunge kizibeki manya obumwetu wabifuna nakweshengereza muto wanje reka bikoma nakushaba nakweshengereza oyina magezi yo orya basare tokuhana kikumi konko shanga aishomero nozo yo murundi gumu ibi byona nibireto butesi konko be nakutesa hati baza kumuto mwitaka tokuza kushaka kumureba fawora kugira ngo kwinire kiniga konka ndiyo ni kugambera omisho gabantu asibwe no nakwanga niza kundo wakana ndi omuto wanje ni mayango byona no bikora abo bwana nabo butesi
konka nakushaba hatukura tuba bashija turwane mashija turwane mawe turwane nebigere bya tata tutakaruga abantu abanka basimanta nyompikira shaha kamushanje mweshiko nojyaho ninyembe niza kutereza ebi ninga barumuna banje ninga bakuru banje hatukuritura itwe family tukubasa kuchiriza assistant ninga gukora ki konka abantu mukama bamugisha buriya umwe cyakwetenga yaruga hakibone kandi ikindi kinanemba shaba kwakubasa kubahine umuntu owana banja tata ningo yakozere kubi kuturaruga hatakaturebere nka family n'abashaba kandi ikindi saba dikoni bameho bari kutubera no manyo bwiro bwinji basaba dikoni umuntu twafanye n'ababize kasindi ko omujekero konka bari mukama kumgisha bari kukiza umurimo gwawe mutere n'umugaro ati abumani buranyine enakunyinja mutima konka amunjira porira kariyarangana ninjira hama ejinembaga yashe ya muhero orutirufu kwihaho ninkembaga ya muzehi ya muhero mwena nimbashaba mwebare mwenjere kutwasa na mnonga kuturakoresho bimuthabure kandi nyo mukureba nyina bazire binji bakiha Paulo na Marion mwemuke aba n'abaziri banje bakabiri Marion webari yone mukora nimbimanya okunshabira kireme emere Marion aratekere itakumanya oburozi bwayo monyo gwa okubagura mu byona nimbimanya webari kubera kuba mama wanje nani kushaba kikahina mawe aino mwana haradi bakihara webari kumweti izina lyawo tata ku yafire yajora mu biro bwanje yaza yahiyabirari kuba nyonkande hari buri kiwe kinabireshemerere gukora akakikora mweno haradi mukama kumki kandi webari kuba brother wanje mweno naza kusimana isima bona neshana zuwayi mama aine yemerera aho bantu bakorere mama Jonani aine yemerera abantu bakorere na aireti mwebare mazima byone mukora nimbimanya kandi tubimanya narangana n'abareba oba ni mayango shazagenda konka musasire tata no mburizi mwenu mubwire tumugambeho n'abantu abantu benda kugamba bagambeho shento yemerera na bashento banje bona nani bashaba mwemerera bashento ninjira mu abarimo mwenu muri bashento bona aba bayemerera kwakubasa kubahine ekibicone kitata yakozere ekikuri ya mutima ekituma obumotija kutureba ningashi wagubwa kubi ekiniga kandi gazeke ngo gokinire tatu kokito turi abana aho turi shaka mayawe mwene mutsasire mugumene mutoreba nkabana koko kureba mutabano wawe bariko wareba bariko wakora ki koko kureba abana babo bariko watureba mukama wampera mugisha bashwenkazi Evas webare kama kumtisha shwenkazi wanje ishonkunda bitu bashwenkazi mwena kama bawumtisha Evas okutinyine no kuna kubasa kumugambo tikuza kongera umazima kama kumtisha kitira ticha wanje ukwe kitira amanya Fred mazima wabari kutubereraho nyobo mukundeba ishomero kari hino kundema obuyayi bwayenda kundenga konka kitira ogwa akakwataganisa na tata bantera kanjware parina kitira ziha masigaza meme ngumpero burumi wabari mukama kumdisha na yindi na wawe abamana gawe na tata
mwebare hatine cyape kikubasa kubishoma kunde makushoma ninga shoro junguru wenu nabwe mbabazi zanyu na ruhanga webare kutuberaho nimbe manya kama bamugisha nima yangu nabacereza konka nabashaba muyangane ebigambo byaba bingi konka ebi tinkubasa kubimara rero hanga bantero mugisha tata webare kama ni mangu natekwa kuteko mwiguru nabanda bintayanjuramo kama bamugisha ayemerera side zibiri zona mwena kwa kakatera moko kumanya katera mijya gukora azoko ashakayo deni mwena abahikanisa konka cyeka mwena yabateka inejo nisema muzee munonga niyo no mukazi wanje ahubwo kwa muzee uko yafatini banja nawe kamujugera nawe yampingira yapezo mukazi namutwara mwene ubwo kumuri ni mwesimiza n'icyankuriye nisema mukade witu tuzara hatarono rero mukazi unumansi ni mukade uri kuzara mukazi wanje ahubwo kuba nyowe abandi bakwiri batino no mukingi konka nyo nizayo konka hari bintakakora eja hamwe mwene musema ntine bugaciro kureka tujya abana ninjira umukura kwitu no mukunyeza kwitu nishaka kugira ngo ahibira habe bibi mukada kumatuka buri deni sima bakodombe banje bingumanya babaza babanze binguriza nyisho barebe sonda zona babantawajya okubasigisimbwa imirimo yabo n'ubwire bwabo bakija bakatega umushana bakija gutereza umuzo nanisha kugira ngo nahana ikirabe ese mutuzina ba WhatsApp bazine stera n'amasimu tuze kuyora umuzizi gwitugwa wo muzee wetu omwami jarwanga amono muborisi okusima kamba alesime director wa patience ahakorera abo ko patience obo yana speech emare hizo bankiri mwirugumire imweto kabigamba yanga kumwemereza akamwajura abantu konka kantu ari mugisho kumwakire kandi mwemereza aho abantu mwami director yemera ogo mukazi ni musimara kimwe nkakora nawe nyoka no kagamba ndi master we yar kabanda modo primary school imyaka 5 na mpero bujurizi na rubaho ijya private mbumanya naho mura nata konka yaguma kora tira tatu rebo ibi nakureberemo utegwa kureto mukazi akakora mwene mukazi nawe yazayo mwene yo mukazi nani yariyo nanyinyomuka nimbari manko uyu wa amoni ahubwo kuba cyakwenda cyona director ntacyo mukorera nsimba headmaster uri kose mukazi wanje awajyanye kusima sebo kuruga batugambire kurumbiya muzee twatujye mu kigombe ka buyanda bari kanone no mono nubona yemerera kugamba ubundi tinagamba bwo kugira ngo director wa patience cyonka konka amone yari munywane wanje ayine bigambo byo kuhumuriza by'uburokore na fero mwenu enjiye kanisa twaferwa mu borisi wenjiri twaferwa mu kristayo original nyino busasi bwinji mwabazisha bishana bakira nyewe umukomo owande sirimo ni jonani kuyande sirimo naba munywane wa amoni ne fayi mono amoni twanywana twakundana ntabwo ibigambo byiye birungi no buteka bwiye burungi mwena muramumanya mwenda muhero bujurizi ko muntu abira yino bucurezi ko muntu obiro yino kumarwa mu magarage seji ko muntu obiro yine koroberwa umunsomu ko muntu obiro ryo murokore ndabendeza oburokore obu amona berayine ndabendeza okujono kurungi oku amoni aberayine kandi nyina wa patience n'abanyanya ba patience ndabashaba ngo mutoye
ikikamani yabari omuka yeye mutanaga emizi iye ndabatoya masima mutanaga umutima gwa amwe omuka yeye n'ababatari iki yabari muchikope muchibe n'ababurizi maramanya amwe uko yabari mazima ndabatoya mugiro uburizi kubwa amwe no kukireho mukireho patience n'umwana murungi uwo amani yazire n'umukozi murungi wanje yarakora ndamusima munonga ndagira nawe icyo birongera shana neyishe kandi umushiki wa yarabeka abere ariyo mu P6 amani yaramunkwasa kumushomesa konka narebe cyabaho amani yataka kwasize Rabeka ndaza kumushomesa amare yamushanje nebyo abaziki ndabendeza kugaruka yeje amanyuranga mu muziki nijana beje bakaba yanda modo primary school mutubiremo n'aba master mwena mwebare kwisha twazikisa amazika garingana ki emitwaro mwera shiringi kakaga nagamba baramukazi wanje mbaze mushwe hano rero ngire cyo nagambira abantu abija kutukwasa haleluya akushenerwa mwenera yona ile tarigede otane hele kudira usitewe esasimu nimbanza enjiye kanisa mwebare hamwe na government n'abazishi mwena mwebare kwisha nanimba kusimba hanga owatire ntebe kanisa akampanga nkazarwa kandi kashika kutunga maka na nabana mbene nabanyine abana no mushije hato mushije atashiri mu bagara benseje mwene nabani nyeshengereza ruhanga kugira ngo owatire ntebe kanisa kakoreje no kugira ngo nyowe yasima ngo beniye nasigara anjire mbabazi mbazi obanyenda kubarekiro kimwe obani bibiri konka njire mbabazi abo kwati ndi kubasa warabazi isima abantu mwena mwebare mbashima sine pisenkari mwebare kandi nsima nawe songzire wanje yebare kunagire kuzoma komu kutunga empeta unanyembe omukazi uwo bugite no yanzira umudini kandi aturarwire konka y'abarekoreje nahura nawe ikihayo kandi nashemere mukama wakomeje nafurije bagwe kunabeza kuzara mwe yabiranza yebare mukama kurinda kama witesa sini mwenu twatwa kigambe mu kujurira umushijo obuzuzo bwanje niburunja kubatakantera kono muntu akandeta tukomo wenda chenda nagumwe okwezi kwa munana ati twatine byakashatu nebi takantera gakantinkanganaga onatembawazi mwenu munyayazi tikwiza kwemura yemero kubire abantu okuntara hemwire tata ngunyangare ufaka ziteka basakundetomo ese nabani ngishaba tata n'ubirafi ombere muzi ekira gwinshi nshobera nizaguma ingufika kandi yabari kandi sima baramukazi banje konkadi nyoha kureba ngo hati banshagadi tumukushimanye kitani yabeyataho sima hanga kure ngo akanjuna namushaba chaiga Tendesa Yesu Yesu mwana bandiga Yesu omusaiwe ina mandeze
mbona nabansheshire nteje nabanimpura bikubi konkarhangano mwesigo impura ni musimwa nkabanduye omushija rwizoyo rwa mukaga ntinde gimuka omushija bwo yajya timuka mutwaro mu igwayo najya ndoburyo mumizi mibi tinkuzayo kureka irokoze kore byawe tinkwenda kuza mu igwara kandi mwatwara kikagate kuko kunayo ntaho yagira ngo yazakora kunarebere bamwitu warira burire ngo yakaba kandi kunkashanga kabiri nkajya twonke kinenshi konka hanga namanya ntekateka takusa kundugo kandi bana banje nani mbashaba okundi yonde nasho tuije tunjireho tegwe hatagira umwana wambemukaho naje tinkabahemuko kandi nimubimanya kunkwehanga tinkwekakasa konke mbendi nimwe nimubimanya kandi family yona bakibanyi baramubanje munyirire hinyoti nkwenda kubahemukaho rero abandi nibehamye tindi kubibasa kureka mugume mu mbawe yesasimu nane kanisa mwebare ekimwakora omushija gwawe nagenda bwakire bwizire nambwe ntino buyangamba nkashahiye nazicyo ngo nazacyeza imbe tinkumanya konka ebindi ntuza ko ntongera ntanga simwe muno mbwenu abandi aho ntagambaho mazima noza kumsase kandi nsima ba mwana wanje mbona ebyo mfite ibyo byobugeni okuba kwija mukanteganira omwe mukajana mutanyo twizi muza kunsasa konka mwe bari kugira rukundo kandi nshaba bataka mwena omutuno mukuru omushije gw'umukuru w'umushandushi akataha intebe kanisa ngo haje umwana we yafaninga wakafaninga nyowe munyo twizi mbona nabeshengereza mwe hangani atajo wagenda inenja konka na nyenda ngo ndesheraho mukama wahomje kandi nakiteraho Rugaba Rudoviko Kadere ni LC5 Council wa Bugango Public Council kandi district y'Isingiro ni Nkoranga Secretary n'Indashi Minister ubuhugese na Social Services aba district yo nija kushasha neteji nija handisire n'ubutumwa bwa chairman w'itero C5 nawe nashasha neteji owekitenisa arontrayi aho kuba amoni abari mu bantu b'umunonga kandi akaba ari umuhagizi w'umunonga kandi tunije yoga nija n'abamumba kansarazi bitu abasingiro district n'abaneshaya abamateganise muje muri biraba tumemerera n'abari mu kidare kirabarebe birindirwe dosi kandi kansara w'umwanya wo LC5 kansarazi awisha bashagatire tujokere cyamane LC5 owekitini saro turayi nimbasa kwika jasime ya juru abantu babamanye ndani tuza kutwara ubunyere buke kwendera urubazo rwite bata murasirize mazi sime kanisa ekine kintu kirudu munonde kirya umuntu kuraba ari n'umurimo gwa gukora rero abari kugukora nabo abizera ryo kumura kwekoko bakamukuratira ngo ko kanisa yakoratira ama nanishyira mu ruke twakanisa teriye kanisa engaro zamana aho kubanisha nabo ko yari ngurisi watwarwa ababurisi n'abandi bona abakujokera ruhango mu somo bashobora kuratira wale rero zo gavumenti nicyo kimwe ni wale ngo musuma abashobora bashobora kubatesha duce yawe twakirona muri mwere ayo kanisa okushenekereza kurungi oburiswit muri kirize basira abakuru abanze gasubire muri gambire wizina deni maririze orubazo yabara munonga ejo kanisa abaziki bagenzi betu nabanyita Robert Ankunda ndakansa no kuvotera abakozi mwene kumuri abakozi omukanso w'Ishinga district ndo gabukanga nashomero nashangwa mburuzi mwana wanje mburuzi bukabeba obutata yafa mburuzi mugezi wa amoni nanye katugukitini seje kwa abantu ngaho no ko bari ko rubanda hakushitiza amoni mbona nashomero
kunashanga amon nawe ejo kanisa ya mshakatara bitokaba gusitayo mtereza amanda amatsiko mwana munonga umugenzi mukama amocomora kirungi mukama simu ejo kanisa abebumbezi ba gavumenti abagenzi banjye bari aha kandi hari umugisha wo gumbasime kwija kushendekereza mugenzi wetu amazina nabanyetatu bamanya kajinja ninjwe kerego mbora ya Rwetango aha district yeje yisingira ngwino mugenzi mukama muhereza icyumuro cyo amaita simwe simar hanga wombur skufa wankam simar hangi toy okwija katwaza tukamushendekereza abaziki bagenzi banje njiye kanisa muko mugenzi n'abana be eka twasimara hanga kutereta aha kandi tukashanga ikintu cyoreka icyo muntu uyo mushanduke cyabeirari twashanga hariho abasizi n'ibindi mazima cyane kitera ikishani kibi ngwene twabasima kandi omuburizi wetu mukama muhe cyumuro kirungi amazina nabanyeta moneka byarhanga ndi district councilor okujokere gombore ya Rweta abenje kanisa ibyo rwa kidikono witu eka yo mugenzi Amoni n'abaziki mwena abatahi banje amazina nabanyitabi aranga Deusi kabikire district councilor okujokera kikagata kanso omushengero ya district washasha aba Amoni kufa Amoni abera mwana wanje munonga emyaka ni yetu mwene ubuyansigaho kandi abere nakunda munonga nabona no murumuna ubagamba ogwaburire Rwanda nabakarugorigi konkambo yino ndibyebyo mukamana cyakunzire meya no yambikire kubahiriza kumuteresa umunanye yanterera nashasha munonga nibyo umugenzi mukama mu icumuro kirungi naba yashara mu kwasa tsere abarumbeza b'ingaro zamana Mburi sakugenda yiga ababurizi bataye n'abana bakujokera Yesu bamukuratira na gavumenti netego kugireta kumukuratira n'ishonga abekitenda turiya mwemeza kugamba buke ahari Amoni na gavumenti yito twitendera ababurizi nabo bakora ibyabo na kandi n'abandi n'abaruvura aba ni nawe tsemesa abana bitu n'ikirize dukoreye hamwe ka family n'ukora mu manyongo y'umukazi wari n'arikoriye dokora Jesa hemu kwase nibwo tubabone akasende ko kushimisa abana bitu niroga makacha Paris Development Model abo ko ngo n'umurango w'ishimisa President Museveni na turanangiza ngo turazega abantu ba government tumekinga shuwa mutangambira abantu bita Paris Model abo kuba kasende kakasende ako ngo kayambe uceka 39 ubwo bantabero ngene kavugaha ubuto wantuzika kana ni witu urungu Ende kigambo kinasigaye n'abagambira tukiriza abantu buri muntu wena oyashimira sente eza Parish Development Model bamuhereze miliyoni batamuhereza sente zijya hasi ya miliyoni nisha kubahuza bakiriyeni babahereza imitwaro atanu imitwaro gaga ninga hati babahereza miliyoni urangi babahereza biceka ikiringi samu niwona akimanyaje tukakikiriza na district kama ya parisifu ya resiriyo na waba maisa na reshengereza kwa wene malango li parisifu ya uri extension ya kawitu usingi district ya utagaruka kueleza mwetu wa chikagati umetu usingi district sente za Parish Development Model ezijansi ya miliyoni kama wagaruka kueleza wale wakueleza zo wagira gutara gwe mitara atanu ujende wa samu mugambire ninga Deusi ninga Tayakasi Nienda kubasaba umutajiro bwo bamutajira ngo sente ziyoni zakora. Ni malanga aplayingira watu bingi kandi sente account akiri weki. Kongera ndakora mu nsango buri myezi eshatu. Account yo mu Rwanda yase miliyoni 25. Ekiri ko basanga buri myezi eshatu abantu 25 babasafuna sente. Mbene mutagara sente kurugirira haziri account yani. Ni mureke ngo abantu babahereza miliyoni, umutira wana miliyoni atisi ne cyakubasa kuganyirwaho mukayi. Nere cyo kwindira ho ngo mutu yabakozere business plan ya miliyoni yo
tukamugira ngo twakora imitwaro 3 nicyo kureba nyine barabahabara bazinya barema kuzisomuka unikirize ngomaho kunga amatera y'akarangaka isingiro district cyane pasarizi ezabana b'amaziresine ya mukaga muri mukora abantu mayango inaho mana amaziresine ya mukaga akakurema kwatira yo kongerayo a university umuyote mu office yita district umukwatire agenda section unikirize ngomaho mukama bampere mugisha niza kushara bundi kudashitana hari ya secretary agent ko muhereze gacha ko nabanyiri mushaka kwatira hoteji ubu nagamba zibona na rugamba baruhanga ni hanga yanje nasigara ndi rugaba Rudoviko Kadere amasiko bisingiro sauce mukama bandindire